Kei te whakarite tono tiriti, te toihau o te kaunihera Māori o Aotearoa, mo etahi hapū e mea ana nō rātou te wai i o rātou rohe. Neke atu i te toru te kaunga hapū o te motu e ki ana, kāore te kāwanatanga i te aro ki ngā tikanga kaitiaki tuku iho a te Māori ki wā rātou taonga. Hei tā Manu Paul, toihau o te kaunihera Māori, me noho tahi te Māori me te kāwanatanga ki te wānanga i ngā tikanga kaitiaki a te Māori i whakapūmau tiara i roto i te tiriti o Waitangi. Kai te pērā, ana nā hapū o nā tikahu nunu, kai reira nā tāngata ahu whenua waina, ana kai te whanau o hia rātou te wai a te Māori. Me pērā no i roti a tūranga, ki waka tū, kai rā no ki o tākau, kai reira nā tāngata e hia ana ki te wai. Ko tā rātou e tino a wanga nei, ko te kaha o ngā kaunihera me ngā umanga tūmata i ti Pākehā ki te whakapau i te wai.